Походу в ответ нам стреляли, что ли. Или чё? Pertarungan tentara Rusia dan Ukraina semakin memanas, khususnya di wilayah Artemovsky, Bogdanovka dan sekitarnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 6 April 2024. Angkatan bersenjata Rusia benar-benar menggila dalam meluncurkan serangan mematikannya ke pertahanan musuh. Berkat hasil kerja terkoordinasi beberapa brigade dan formasi Rusia, bendera putih terlihat di tangan militer Ukraina. Meski begitu, prajurit militer Rusia terus menyerang padat musuh, melakukan penyergapan pada tentara musuh yang bersembunyi, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tidak diketahui pasti ada berapa tentara Ukraina yang berhasil ditahan di kawasan ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Вот кому мужика надо дать. Дай сигаретку, пожалуйста. Героев нафиг, Не, блядь, каких, блядь. другую. Мою. Гранату кину. Походу в ответ нам стреляли, что ли. Еще одно надо. Отстреливаются, походу, да? Нет, это он, пацан, стреляет. Бля, гранату плохо. Закатить там, блядь. Запрыгивать в нашу маку, блядь. Швыряй гранату, запрыгивай в маку, блядь. И дальше пошел. Бля, это нереально. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, Виси нахуй. красавцы. На нахуй, аж загорелась, блядь. Что там сзади? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.